Karibhoy District Sports Association Rbdsa hakakhatlai tarik rempang kalapan ko Burom ki Samla kenthei bat chenrang ki bala khur takma haka Meghalaya Games bala dep dangshan hatura bat ki sawut kirang elekai football na them ribhoy haka Lumpung Khelo India Youth Games ha Tamil Nadu kabaka Meghalaya klara yakanam ladu Hari India. Ka Dr. Amrin Lengdo, Menteri Kakot Kakia Kalalong Kakongsan, haka jingadon lang uba John F. Karshiying, Working President Meghalaya State Olympic Association, ba HM Shangpliang, ba Miril Bons Im, MLA Nongpo, uba Charles Marngar, MLA Mauhati, ba MB Tongper, ADC, uba RB Shadap, President Ribhoy District Sports Association, ba RR Makdo, Advisor Rbdsa, Sister Rose Mary Lingdo, National Rural Games Gold Medal winner, Javelin Throw, Kong Margaret Pathau, International Gold Medal winner Arms Wrestling, kidukot ka RDBSA bat kilong kumi longkpa. Lapan kup Burom, yaki shispa lah puprangut ki Samla hakane ka jingelang bakerpang. Kinongelam ka RBDSA kilapan pau ya kajing sengongu ya baro kirang bat ki thaya lekai, ki balala ban kentiau ya kanam bat ka Burom jaka distrik, kita kama bakila Wanrah nam syaka distrik berok away. Ka Dr. Amrin Lengdo kum ka Kongsan, kalaya ro e kinongelam ka RBDSA ba kila ban ai Burom ya baro ki Samla ya lekai ki ba lakentiu ya kanam jaka distrik bat ka Jelahi berok away. Kala kenturu ya ki banang yai minat ya ki sap ki pong nela bakila yo na unong bu nong thau na ka benta kanam ka kerteng jom ki hishimet bat jong ka jai penriu berok away. Kita lekai di jongi. Yang kepada Presiden Peit Pynkup dan Burom yang madam. Shadap ban Pynkup dan Pediang Burom yang sir. Ni Pediang subah yang research kini program. We don't welcome to our program for today. We don't do a Khubor is around. Jylla kai hot pi chok ta. But lagi ni kita kai ni nei kumar kendai tu ni Jylla kai piong gol. Kemudian ya, mau nyampe ke football ke bola nak kemat ke pila kriket. But setelah kita kentai, kalau kita kau ikan Jylla tu tu baru baca saya. Congratulations di Khubor. Ke khana tu ni disiplin piong gol ke way di athletics, boxing, ke football, ke Shillong, judo, shooting. Dari pistol shooting, game saya balap ni, dari siap buat pau har ka Shillong, taekwondo piong gol, weightlifting piong gol, wushu gol. Kena ni disiplin piong gol. Kebamat pa, kebalau ni. Barang saya itu, NBC Burom, CM Burom juga niaga kan, juga khasinews District Council, lalu lagi PI ini kita kaya kan, income palat bagi lagi. Jadi ini INC jadi penyidik Bosco, Bosco kan, ini bok taksi, ini supervisor, ini kata ini chief guest ini taksi, Dr. Amrin Iban sa, rakyat ini Khubor sesuatu. Dengan seorang bagi ni berok kebingungan berpeluang namanya hendak tempat bagai day kecil kesan jom sokan. Hal tempat berada boleh kerap yang usia kontrak kesama bagai kabinet berok hoy dapat untuk bagi wewe, tempat kebetulan hak kabinet. Nah, kuah bagi tu ini berok bagai don kasih polisi. Lalu menurut aku sedang minta polisi. Kerana ajar akan dah bawa polisi, sports policy. Ajar apa pun bawa youth policy. Tapi apa kalau polisi ini Meghalaya sistemnya satu dan dua macam kan polisi kan. Kalau semua tidak tipu, nak ni saya jadwal nanti lawan sini kan. Cash award, gold medal khasam, silver medal shipau, bronze sahaja. JI berat nilai ilmu JI receive. Mungkin kini kuah penyertaan kini kam. Masuk orang bahkan ini kini berkuat. Kalau kecil kesian jauh sokan, yang boleh yang sports minister, bah syakir majuri, ibarat kesian terus, bah dengan pertulungan ini, ini sokumen. Bah Alex Meghalaya Games, pemenang akan yang po turang, lawan po champions,
Kalau kecilnya tak pelan kita tidak jadi boleh cek nih kita bos khasinews nih kita cek news dan mereka kebetulan kesokan kesin naga jing dong jing mon kita pengkrek ban lak penyelaka dengan game ban real ban roha jadi news akan senang banget. Ini sokongan de kita menjok pengkrek apa kan menjok. Kini kita kan sokan itu ki disiplin bertanding berkerumit menjok berpuasma. Nama tadi balara pi berkerja, but ketika tu ke polisi pemerintah niyo ke games manfaat. Nama kini di bawah job bronze. Pilot ke target next year dari menjok gold. Kita stop. Di ngah berperbau fi yang pi away. Recognition every step of the way. Pinumpoy sunu. Kung sports person ni dek bandar hindi kejing ma, kejing kalau lada pimma kejing pada kejing tu pi kalau too easy, kataharu kalau kejing ma, nama kawan kalau kaji. Kung kata nang yelek sports na tu orang kalung kena, lada pi fang, bapin ai, ya kapor kejok pi, bapin pelong ya lebih tak. A sports person ang penuh berdisiplin. Kapan kong pihak berdisiplin ni lagi. Disiplin ni lagi. Haduk mentah nama pangadai ka sportsman. Ngaki Henry Wajib step klaim lagi. Kita kadai ka passion kita kan. Ngayak 10 kilometers per day without a trainer. Only because nga kapan keep fit. It feels good to be fit. Tinggal tentu jadi members dalam Rbdsa Sports Association. Semua hanwali diri kon hakaduk berta berpisahkan. Masuk tu bakal berpressure happy. Bangin yang keren nak kita ke issues di joki. 50 years mungkin berta kita ada bersih joki. 50 years young, they 50 years old. But nga ay pitang boleh ular ba makdo ba iba syadam ba kibi members join dari committee ba ngan satu kerelan na kawata nandon link ba kita ke issues kita ki katakan madan ko palang kita this is how what you are opportunity but familiarize yelati Pinong nong yalang plan day hidu mantip di issues ibadan haki jaka boke na kan state ka ba ito juni ban ay nga na dito nalito siya chief minister ngan din mga kay tidak akan panci konflik yo alay kari kabagyan ka 79 medals ngai bonus lejo king na yakan aturan hewan nak closing nak hakatuka program kapag state kala itu ipilu ngadon dekat panakan mau ngasong buat achievements sa hatu sni hatutura patakali yo what are you doing for these sports persons, what is the investment that the state is giving for the welfare and the upliftment of all of their efforts. Ngayon, yung assurance, kabangang patriyo na uno chief minister. Nakakray bonsem na kanika, ng patyo but ng patyo snow. Yung dedication ka ngayon, pagka-assurance ka ngayon, ang program, ang show, ang pagtula. Pero chief minister, ang tip yan. Bayan ito, medal winners, piyo ang scholarship ko. Yo, yo, sports scholarship, itu di Meghalaya, iki medal. Yo, pikir yo, 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 Dangatlah, you will get. Kami kadai kesarkar of young individuals. But what is the average age to the government mental? Kaya average age. Matila konsulto, kaya gajing ang jongin na pagkatadyan ko. Ngayon ay naka-assurance.
Barham to speak for Bagidon of program states and the line. Joey, full starter member, the assistant chairman, the Toy Happy, the Ramba Layo, Rbdsa Qatar. Shamuk Chung Jenia, gold medal. Larvish Kali Rose Jana, bronze medal. Pinchai Karan. May I request the weightlifter please? Gerald Thaba, Anastasius Lindong Bante, Nadir Karate, shooting, taekwondo. Tanisha Makri gold medal, Rishisha Jana gold medal, and Kapil Burnham bronze medal. And the sports office Nongpo, Pati manager. Elling Coy, please come forward and stand in the line. Your son, Stephen Rani, Marvin Linkoy, Kini Big Kina Electric Football, Khubor, the champion.